Саламатсыздарбы группам? Мен азыр өзүмдүн акчамды Глобустан WebMoney Кипрге өткөрүп койгонмун. Бул жерден азыр өзүмдүн картама котором акчамды перевести на банковскую карту через ВМС. ВМСтен өткөрөбүз. Так, номер карты деген жерге номер картаны жазабыз. 4276 4000 5616 4974. Так, 4276 4000 5616 4974. Сумма пополнения деген жерге $98 котором. Окей. Так. Загрузка болот. Ошон үчүн иштеңиздер. Глобустан акча чыгарса болот экен. Бул успешно вошли дейт. Так, 321 оплатить. Принять. Успешно вошли. Число ответ. Так, сохраняется на карту через директ. Счета перевод на карту. Поменяю счета перевод на карту. Так, подтверждаю. Уже нет. СМС. Получить код. Так, 16 219. Так, платеж подтверждаю. Так, оплата выполнена. Счета. Как перевод на карту. Так. Сохранить. Көрдүңөрбү, мага уже бул жерге сразу кат келди. Сообщение ма. Мен банкоматка келдим, Глобустан иштеп, тактан акчаны сымап кетти. Картам салондам, мобилдик акчаны которгон. Эки ай иштеп, $100 акча иштедим. Биринчи айда $30, биринчи айда $70. Менде 5600 бар, бирок мен азыр 5000 сомго кетем. Иштеңиздер, Глобус компаниясында иштеңиздер. Жакшы эле өзүңүздөр кандай иштесеңиздер ошого карай активно иштесеңиздер багышталат да. Глобус компаниясынан 5000 рубль акча алды, калганы да калды. Бул бир айлык айлыгы.